Srpski MMA borac Darko Stošić dobio je ulogu u jednoj od najpopularnijih domaćih serija. Snimanje nastavka Južnog vetra je počelo, a snima se u Knjaževcu. Darko je već prvog dana snimio par scena sa Miodragom Radonjićem. On će igrati šefa bačenog obezbeđenja. Darko je rođen 9. februara 1992. godine, a jedan je od najboljih srpskih MMA boraca. Zadnje 4 borbe je odradio u najjačoj MMA organizaciji UFC, gdje se borio u poluteškoj kategoriji. U UFC-u je imao skor od 1 pobjede i 3 poraza, nakon čega nije dobio produženje ugovora. Darko će u buduće nastupati za najjaču evropsku organizaciju KSV, a vratio se u tešku kategoriju u kojoj se borio prije UFC-a. Dok bude čekao sljedeću borbu, oprobat će se u glumačkoj karijeri. Redatelj i scenarista Južnog vetra Miloš Avramović dao je kratki komentar o Darku. Darko je s Bačom u ekipi, samo toliko mogu da vam otkrijem. Dobar je glumac.